Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Silina atama tepukna pungala ta'ala ke hadir irumakun rayero magampala datama suruga. Ede na pa doronewe ironewe tu amo wat ditama suruga arwanewe na dena tama bainena laigat tatto jena ya pumakun raye yana itagdir katama suruga mo dena tama arwanena nasala itu iro kanja na kumakun raye tau iro pa magampat tama suruga baka makadina bita apami na pagaw makun raye arua babana suruga mobi. Pertama ia kona jaga ini sempajan 5 wattuna iria sangi jagai magaji ko pajaga gawang mabila mu pigolo itu liang kabilo tikang iria sa pajaga gawang ia ko ang kapajaga gawat tulimon rumi cakarudu pangunro gawang mi maromo kabobolang makotoni ro ya sange jagai sampajangi sange jagai sampajangi depan atama wattu yang kamanan kami man sedia jadi itu makun rai ko kabatulang ni matarana ya regi jagai bolana jagai balu-balu na misalnya na de na lomas sempajang o kumasigi arwane na mi lomas sempajang alina mengonrak bola matarana dan sebagainya gangkana ia kupuran ni batak kumasigi purani batte masigi wat dina pamula sampajan imagi mas sampajan sunat na pamas sampajang perlu atau ga pokok wadi aja na tajang ikamana jadi itu yasangi makun rek jaga sampajang okome meni sujadan na tudang na batawe kode lo masigi misalnya mengonrok bolai mataranai okome meni sujadan na tudang na batawe pas pura bang na pamula ni sampajan iresa jaga sampajang yato na tu yasang pamula wattu sampajan na bita tu as-salatu ala waktiha. Ala itu bahasa Arab yase tapi ia panasang ala tu kona topo kiro na ada monro yase na topo make ala ia ko yase tapi sibilangi de na topo fauka di kuang kato mas sampajang sinampo pi matu pi tania ala waktiha tetapi fauka waktiha de na pada na bitar ko fauka waktiha sampajan nabita as-salatu ala waktiha sampajan nabita tepat yase wattuna iriasang jaga sampajan yang kedua ia kumakun reye napagaw ni puasa Ramalan.
Nah zaman ni puasana. Ia paling kong kana lalo na sedih. Iya. Yang ketiga, menjaga kehormatannya. Betul na sampui sirina, na sampui yede na wat dipita. Yang ketiga, yang keempat, taat kepada suaminya. Ya. Amode nak turu lah kaina narekotannya to anu salah wajib ki maturu loko lah kaye. Aisyah bainena Fir'auna ditakdirkan isa surga. Padahal lah kaina Fir'aun. Kenapa? Karena ketaatan kepada suaminya. Cuma itu ko pungala ta'ala kan karena itu ngi bainena Fir'aun tapi dia nama nasabah ini pak digaga anak-anak. Sini no masalah lebih yang kadir. Jadi taat kepada suami, menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan suami. Maka dia nabita Fatimah, apa termasuk amalannya Fatimah ye napogau ye kan maka dia nabita Fatimah ikotumatu pangulun na makunrek ko suruga. Fatimah pangulun na matu makunrek ko suruga. Betul ke pangulun na ketua kelasnya jika pemakir. Alena pangulu. Tetapi engka makunrei lebiriolo tama suruga na iko. Jadi Fatimah pangulunna makunrei ko suruga. Tetapi engka makunrei lebih mariolo tama suruga na Fatimah. Engka makunrei lebih mariolo tama suruga na Fatimah. Mudah-mudahan ngidir. Insyaallah. Nah, ya ko yacin rolai ir makunrei ir matu ro insyaallah si bawa kiro. Dena jelaskan ni nabi tanam makde. Dena pawi makada makua sipak na iro tawiro na makde. Jadi Fatimah penasaran. Iya je pengulu na makunrei manangka angka loyolonga. Nah, imirwan na po nabita makada asalna Bunda Atika. Bunda Atika sandera. Yole Bunda Atika tama suruga na iku Fatimah. Mak de lebita, de na po sipak na ro. Nah, gangkana Fatimah penasaran. Nalay anak nasi di Husain na epai na pelo bertamu ko bulana Bunda Atika. Ketuk-ketuk. Iya Fatimah binti Rasulullah. Ni kata si bang nak kadang kanak kue pae Husain. Arwane. Iya arwane Husain. De umelo patamo arwane ko boleh ko digagi lakaiku. Yang nomor sidiro. De umelo patama arwane ko boleh ko digagi lakaiku na de iga lakaiku makoko je de umelo patamo arwane. Nak kada anak-anak mi je. Husain bicu mo pilawe pae pakmu pi anak-anak. Nak kada amu je anak-anak yang penting arwane. Bati nama nini Masya Allah. Asal ngarwane dewi patama. Begitu menjaga kehormatan suaminya. Makro modele naro. Deto gaga sang orano ko HP tabu. Yang penting de na pocai ilah kaita. Je kongka sang orano ko lalang HP tan na pocai ilah kaita konte susui laloi. Susui laloi. Mantang misalnya. Lagay lalo. Iya, mancaji Fatimah na parewa jolo anak-anak.
Apa melo misang maka nak magas ipakna maga kedona yero bunda atika nah kuamana man kayolo tama suruga na ya. Na parewa anak na jadi nurosi di roang kana hikmah untuk kada oh de na melo patama roane kubulana nareko de gagai lakaina itu sebagian daripada menghormati menjaga kehormatan suami. Jadi na parewa anak na. Pernah palisu lo ni kata tangga jadi dina man ipatama. Ya totama bola maka dai bunda atika tuda-tuda ni jolo nak cinampa apa milo kak tama mamode me kak tama dio ma bedda ma pukul mamode magai nak kada de namit tanang kalakai kupole de angkatamuna anak na nabi nak kada tuda-tuda ki jolo melo kak tama mamode apa de namit tanang kalakai ku melo kak dupai wilakai ku. Ya coba nai dirokan tamu kehormatan ji anak najik nabi teh. Mak tanah yewa nama gosip jolo. Weh tapakan tuda ki jolo nak meloka tama dio mamode meka dupai medeni tenang kalakaiku. Tuda di patima dia pernah bicara dia nak bicara tamu kehormatan. Dene we mak bicara jolo pak magai na penting kangi lakaina angka melo pole. Tamai bunda atika tuda ni patima na tanga-tanga okore lelempola sedena pintu bawang lena saprah yang retudang seperre magoke kan non rei bosara kan non rei ye sapra yon rei tudang diga kadira rotiro sapra angkato bakoro angkawaina angkato wairinu si kaca handu angkato cambo baba uwe tuh maka dai patima agama anak guna nai jadi maku tanda ro aga guna nai angke masu bunda atika weh ballo pagah na jauh ko melo lobuti maka ballo suku ballo mimato nak kadang magi nak ko ballo takin ro kimilaw benengin maka ni ka botti mitalawi botti na Pak Bupati kapan we ballo pa gaidi tu nak kada de melo ang kalakaiku melo ka na reko napa ka na tiro lakaiku sawi manitakko na pole majama napa ka na italakaiku matu sawi manitakko na kona tujuh mata ka insyaallah imakun risa suruga napa yang kalakai napa itiro saumi manitakona makoro balona ro bunda atika ro undupai lakain nakada aga paling gunana ya manang angka sapra angka bakoro kawenang ka kaca wairinu handu baba maka dai bunda atika ia kong kai matu lakai ku na tiro mak bawan na sau takko na tapi takko nyawan mi sawe tapi pasti matakko alena gangkana ia kong kan matu lau dupai ini lau patudang ko saprewe walai aje na lo ramyo ko bakoro na palau saula kade pagaga asewet tiro imanyaman sa dingara ya parak di pasir irame aja ko bakoro napa ya sa luluki handu pusatna pinungi wai cakke wai rinu ya ko segar ni matu sauni takkona lepodan ni nakada angka babba iya ko kuramu pi bateku ladiniki batiku hitmatiki
lebih baik idi bak baka daripada pungal tala bak baka matu serimondri. Masya Allah. Ero sifat na Bunda Atika. Gangkan na pahan na Aisyah watiro. Dena na sempak mak bicara. Makuta na bama ni makoro purero mak de ni pak meloton yang kalakai na Bunda Atika. Lolo ngepak disan. Masya Allah. Iya mirobawan na nala Bunda nala Siti Aisyah mak guru ke Bunda Atika iro makundrai loriolo tama suruga. Jadi mau maku anak apa lupa jadi. Ya koirule makka malakang ngiro insya Allah termasuk yang pe masyarakat menyemela dan makun repet tama suruga tu. Gara-gara natama seleng Umar bin Khattab itu pengurut ta Umar tau liwak gali-galina. Liwak gali-galina. Biasa may nauno na bita, biasa botori tomat tampu, biasa ya ko mimana bainena na makunray ni manakang langsung na lemak tuo-tuo, du gali-galina. Tapi ternyata gara-gara makunray natama selang. Niga asanna Fatimah binti Khattab. Wih, Fatimah tu asanna. Fatimah binti Khattab. Irwatuna maka dia punggawana arae nigawat dimunui Muhammad lupa gaji 100 onta. Maka dia pengulut ta Umar. Tanya apa pengulut tu terpak tanya apa salang. Maka dia iya. Maka dia teh ikomitungwat di Umar. Nala padana nala nyerana nala bolana nabita. Melo imuni nabita. Laidupai oko Sa'ad bin Abi Waqqas. Kenro kome la Umar. Nakrameka lo munui Muhammad. Tania taubatu Muhammad angka sumpul lolona naunu toko matu. Nakada mega baca toko iko sada. Bar iko nye tamato na salang nakada sila loko pole tama na salam ako koe nakade ko mak itu iko yo lo ranna pale makade saat de lagi lo salang ule mewa ko apalai ko salan na ya ko mati ka mati sahi ka wewa no mako koe umare gangkana melo si rampu ke padang makade saat riwat tude na pa mumate penasaran jadi negara tak memang ni waktu nade mapa mumate penasaran isengi maka da adimu lololakai Fatimah binti Khattab tamatoni selang si balakai macam rupan Umar napa tama padan napi bang napa rewak nyerena lokobulana adinna kumupi saliwa nagora buka itanga yero ilala bolana Fatimah binti Khattab matangangi majelis taklim angkat pengajian angkat ustaz Nobi ya ukur pengajian rumah dari rumah ke rumah kira-kira di namur apa ada di roh dari rumah ke rumah Ustaz Nubi ero Ustaz Ka'bah Khobbab dalam sejarah itu ko guru tatu makalim la Ka'bah angke Ustaz la Ka'bah lo pengajian ngobulana Fatimah binti Khattab nangka Umar buka itanga ero Ustaz Ka'bah nangkalinga Musa dan na Umar lari maka cubu apa ni senato Ustaz Ka'bah makada ia kuangkai Umar mapari de nasara alongi si bau ulue te masara watakalina ulue ko ia macai jadi lari maka cubu Fatimah adinna Umar buka tangan ia to tak buka tangan ia to teppa pala liman na Umar o kurupan na Fatimah on rolak dakna on rusukna
pui dua ya timu miti darah ye ko lakaina ililuto gaga mangingitong bani malot majak guru na papaja gangkan ko niro naitai miti na darana adinna adik makun reina ko niro mainga menenang. Nah, apa itu arak jahiliyah memang kehormatan memang adikna lena jaga adikna tu tapi tak kalupai gangkana nalappa adikna macolok darana gangkana ro mainga wah iya miwat di makasirikan adik makun reku manang kayak pak darai nah jadi pajah mainga mestinya wana takut ni tayi ro nak ro pengajian anu ro lembaran-lembaran korang ro tanya apa korang nape lembaran-lembaran ni tero tak berberah nak kada ada iro nak kada ada anak pungal ta'ala meka bacai dia nawat dimubaca cari apa ko peko carana nawat dilo baca maka dia dina dio ko jolo mesti dio ko jolo mau paci dio paci ko jolo pak mencari apa ko makokoy ay nasaba okuni rumah pamula hidayah iro gangkana non resi pak taat turuk dio pacing na penala na bacai langsung to macam baca langsung macam mengaji tak pada bacai surat toha innani anallah la ilaha illa ana fa'buduni wa aqimis sholata li dzikri iya pungal ta'ala digaga puas saliwanna iya sumpah kak tatongin sempajangnya untuk meringgar dia maka dei Umar deje pelik na cule-cule ye anu tongas saja pelik ye kenre Muhammad makokwe magai ata masalah ko makui makanja je pali dia tanya culi-culi tanpa langsung akan hidayah gara-gara pengorbananna adik makun reina Fatimah binti Khattab miti darana yang pemasnyawana gangkana turuk melo ta masalah nape masula Ka'bah maka de ustaz Ka'bah we Umar lau saddi do cilikku sendiri mengkalinge pak dongen na nabi tawanni maka dai palupoi selenge immak gina Umar ya regi Abu Jahil ternyata Umar napitte pungala ta'ala untuk pabatoi selenge gangkan ta masaleng iya narut tamana sallero penguluta Umar napudangi nabita maka datama na selenge sunat ta'ala iya agalau jama maka nabita agi mita lau jama ia tonu pugau Nah, Nabi tautiro si rupa mi zaman tautiro adalah dakwah, mengajak orang mau bitahu ta masalah. Tapi Nabi tautiro dakwanya dari rumah ke rumah. Dia pernah terang-terang padi di Makkah bin Masafari dia Pak Magai belum ada perintah waktu itu dakwah dengan terang-terangan. Jadi Nabi dakwah dari rumah ke rumah lalu tak cici diboleh napa ngaji. Nah no bitama selang kato na rempa king kato na tutu kita kato na pandasarasay te iro Umar naitay na bitama kor dari rumah ke rumah kada ke gapawat tu na pura te jadi alena lokko yolo na kabay apa kada agi gilau jama ya tumpo gau mak dakwa na bitta dari rumah ke rumah iya Umar na sabat bata okko sisang yolo na kabay tanga-tanga na tawegay okko niro na rampu padana ni gatiat ta masalah silalo na lole to ta cili dia lo. Masya Allah. Sini nang kay hadir watir saran tak masuk Islam apa magi mi taulak da Umar. Na napakwa to ngasa. Te. Napakwa so ko de na de to ta masalah lele to longi jegangkan atawana sallang. Tamama masalah watir ko gangkan na napai talungas somakwaro. Telungas sama korok mi gato ta masalah gara-gara Umar
Ini ke pertama isalang Umar adalah makunrai Fatimah binti Khattab. Jadi lolong itu andele iya. Jadi luar biasa tuh taubat talak de tapi nareko makunrai moloiwi amo pekko batana malam mato. Te. Mo pekko kaddo na oranewe iya na makunrai moloi. Pasti malam ma. Te. Te. Maga kaddo na Umar, maga tojo na Umar, maga dicunna tapi nasabak makunrai molo makunrai colok masalah. Nah, gangkan gara-gara mega ta masalah gara-gara Umar. Napai talung ngaso nono ni malaikat Jibril malengi informasi ko nabita surah taala iya tu matu Umar ya ko tak buka surga alena ringkis 10 tama. Alena ringkis 10 tama surga. Neng kalingai sahabat lainnya. Magi nang kemana mariolo tama suruga napai talunga so tamana salang. Na liwak batana liwak ricuna. Magi na idi meta na to tama salang deh pagaga jaminang. Maka deh nabita de ubarani bali ko kotania ada poli punga la taala. Jadi komel ko tajang yang kapi matu papi bali na pungalatana po ko jawabang. Paya de tulisan jadi nabita tu memat de na po jika pawe. Iya na tania anu manassa. Amo makutana tawe. Kode na anu manassa de na po jika pawe. De na po jika pawe. Ya apa di maromo ko itana ini maromo ni salah pau apa amo diri selai pau to. Itu guru tak kali silinder yolo dia namilo itanai balala tu na buka pertanyaan apa akan jadi gangkana jolo de jolo ubali pakutan amu tajang ipunga latala bali mi wandin nana turuni ayah untuk papi bali na pakutan sahabat ya kada magero Umar nangka mariolo tama suruga nah ini wandina turun surah Al-Furqan ayat 70. Al-Furqan ayat 70. Maka dai onina ya ero wa man taba wa amana wa amila amalan soliha fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Nigi tau toba. Ya sangi tau toba tau pura maricu. Naluru pajah. Tapi dia toba bawang. Tapi wa amanah napakasingi asing keruan na loko pungala ta'ala. Wa amila amalang soliha. Pogaui amala soleh. Yasangi amala soleh. Amala pure na pagau nabita. Aga na pagau nabita. Yaitu dakwah. Mengajak orang. Masuk Islam. Umar napagotoy mengajak orang masuk Islam. Ini liaja toki lo pengajian si tamangi. Ye kora bape mangi matu obi bali bolata. Obi sama. Toba pakasing asing karena ku pengalatala kemudian amalan soleh watiro napogo inabita mengajak orang. Mu bi tawe. Loko decengi. Yo bi telo pengajian. Loko decengi. Kat decing. Maka dia pun Allah Ta'ala faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatim. Mereka itu aku gantikan kejahatannya menjadi kebaikan. Useleiro ricuna mancai decing. Iro jasipa na riolo, dosa na riolo isele mancai apalang. Menjadi pahala. Nah iya tanya khusus kepada Umar, tetapi faulaikah mereka itu betungan amui di makokwe koyala yero taluero tobaki papisayero anu maricu tapagau ero kemudian pekasinga singkaruto ku pungala taala aja lele ta sompa-sompa aja na pokokna pungala taala bawa pun kemudian ubi tema decing amui di nasilei pungala taala dosa ta mencaji kebaikan. Nasilewi kejahatan kita menjadi kebaikan. Sini no masalah lebih kadere. Duan ini.
pengulut ta Umar imun rita masalah maga paro apalanna Fatimah binti Hattab apa gara-gara ilan pertama selang Umar mega tahu na pertama selang jadi apalanna yero ang kamanan malari lokwe Fatimah binti Hattab seorang wanita jadi kumakadai ringkis 10 ye tamai apa orang kebetulan ni arwani menjelaskan Nabi tero arwani nakada orang ringkis 10 tama surga Umar yolo pio na Fatimah binti Attab apa magai alena gara-gara na mainga dia. Jadi memang makundri berpotensi untuk pakai ngai arwani amupik kobatana. Di dalam sejarah rata-rata ulama lopoe, rata-rata tau magamai, termasuk Nabi ta sendiri. Nabi ta tu napai 20 itampu na mati ni ambona. Niga pak guri magama adalah makundri selama 6 tahun. 6 tahun na tunapa nala nenena Abdul Muttalib. 2 tahun piaro ko Abdul Muttalib nala si Amurena Abu Talib. Jadi makundri pak guru ya nanai. Jadi cara untuk pakasingi didikan agama anak itu adalah makundri. Imam Syafi'i maka dia nenena Imam Syafi'i semoga je nasabarin na mu cerdas nape asirat tau mu apa lek kurangi na encero tamu nah kada dewi wisanya den nah kada gara-gara indokmu iya tu indokmu denang kenapa susu ko nak jenek jorok napa ko dapat susu ima jenek jorok napa pasusu anak gara-gara iro amalan naro gangkanna mekas cerdas Imam Syafi'i. Anas bin Malik seorang ulama di masa tabi'in indok natom itu pak guru tampu tapi melo ni mana iro si Malik seorang sahabat Malik lay surko nabita maka Malik loko mak dakwah loko perjuangkan agama ko Damsik iro sangi Damsik telu negara Irak, Iran, dan Kuwait. Telu negara koro digabung saat jadi Damsik. Lo kumada ko Damsik. Itu umpi nabi taro. Nak kada jolo pali uli su jolo. Podangi baineku apa matampu lupu ye. Jolo lisu podangi baineku. Lisu di podangi bainena. Nah suruh kaji nabi talo mada weh. Lo ko Damsik. Maka de bainena. Iya tu ko nabi tasuru ko decet tu. Jelono. Nak kada matampu lupu apa ko jitu nak tada toko sanro tau mi mana tada toko bidang lo amu mon ko tada toko pi mana kak lo bawa no aja muli suko de pana salamana tekor telu negara weh makun rai sit di makun rai aja muli su na rekode pa nama agama mana teko tu telu negara Irak, Iran dan Kuwait. Jadi laba. Waktu nak joka nap asirani tahu pak dakwah na nape sepertiga tahu agama. Melo li sumu dan iladan asirani tahu nge. Ninggarangi pesan na ini nama kada aja muli suku de pernah salamana tekor. Terpaksa tambah ya sirah tahu jadi 2 kasirah. Ai de panata memanang. Na tambah si asirajit gane telu kasirah. Nape sebagian besar sudah masuk Islam. Nape lisu di 27 tahun. Degaga SMS, degaga telepon, degaga. Juma ina lisu, gilepangi masigi maka juma jolo, denalan sultama bolana. Lepangi masigi maka juma. Kebetulan ia baca katubah anak muda maka kanjak batina maka kanjak tapana. We matto ilalang ngatin na makada iya ko jaji anak kuiru itampu usalai ay pada raja na iya pakatobay. Iya mana ko daling nga anak makoro. Dito na kada anakku tapi makada iya ko daling nga anak makoro riu paruya. Matto ilalang ngatin na ro lisu pakajuma sitin roto ngamanel lisu. Maka samangin leko bolana jolo aji jolo tatamay.
laba imasu perjuangan agama lah kena tekoi. Nah kada bolaku je iye. Makomor masih pangewa celing indok na. Anas ambok mu itu. Ni ke pak guru ye. Makun rai. Indok na. Sini no masalah lebih kadre. Jadi peranan makun rai itu. Jadi tepat sekali aku makun berperan sekali untuk membentuk tahu agama itu makun rai. Aja memang aku benina Nabi Ibrahim alaihissalam Siti Hajar. Ya lalu Siti Hajar apa sedia lalu igere. Sedia lalu igere. Tapi apa tuh Nabi Ibrahim apa? Bicumu pi anakna. Jadi memang ya anakna napa isuruh lo mak dakwah. Malupun alisu. Maka dia pun Allah Ta'ala falamma balaga ma'u sa'ya wattuna umuru nadapina awatangan anakna. Napa yang kalisu? Wattuna lisu liwat na puji na anakna. Gangkana maka dia pun Allah Ta'ala samanna wita mu puji ni anakmu na iya. Itu nak kata gere anakmu. De umelo kuang kamu puji na iya. Jadi pun Allah Ta'ala pudai maka kata gere anakmu. Ucaca wita kamu puji anakmu na iya. Gana talum peni berturut-turut ke tulu-tulu ke kita. Gangkana no bimadeceng anakna. Ya bunayya inni arafil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Nah, wita lalatin roje wani na suruh ka pun Allah Ta'ala gere kona. Tapi maga musa di tangamu. Deto na langsung na pogo tapi maga musa di tangamu. Jaga. Iri tapat dulu na pun Allah Ta'ala. Bendengi idi punana makaro isalai na patolisu me gere. Nah sabak betul na pungala Ta'ala pak gurui atas bimbingan pengorbanan makun rai isale kolakena untuk di anakna gangkana agana sang Nabi Ismail ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ambo tapagaui agana surop pungala Ta'ala ria. Ya ko tapagaw mo ipasuro na pong Allah Ta'ala. Taruntu kak matu saya kak mancaji anak sabara. Taruntu kak matu sebagai anak sabara. Gangkana melotongan nagiri anak-anak. Waktu na melo nagiri anak-anak. Aku na pita sipa aturu na Nabi Ismail. Waktu na nagiri anak-anak. Setang sibu. Ibrahim jolo-jolo he. Aja nang kana migere. Kada magi na pasuran na pung Allah Ta'ala mite batu narimpai setangi maka diabadikan dengan melempar jumratul ula permusuhan antara Nabi Ibrahim dengan setan lari setangi loko benena Siti Hajar ajar maji nang kaisen nalah kai melok gere anakmu nak kada manang kana kada pasuran negeri pung Allah Ta'ala. Maka dia Siti Hajar, ko pasuran na pung Allah Ta'ala, amu iya sadia tu gere. Maka dia setang beliau apa ba nai, mite tu batu na rempat tu. Maka diabadikan dengan melempar jumratul wusta. Lo si godai Nabi Ismail, ambok muana mu gere. Wasa matoi miak karubang, di bukan nak tahu ngiko. Mite toy batu na rimpo toy magi ko nagire kamboku na pasturan na pung Allah Ta'ala mite toy batu na rimpo dia badikan dengan melempar jumratul aqabah kata lumak dempak tahu aga maknanya iya kokoi sa boleh lakai magama baini magama anak magama putus atas setangi putus asa setangi denun le banggodai nareko magama mu ye talduwe ambo indo anak putus asa setan kuti setangi sini no masalah padahal iero Siti Hajar tania to pasti sekolah agama tania to pasti sekolah agama aga pale bahkan pembantu na Siti Sarah
pasialangilah kaina. Apa makadai ia ko pembantuku pasialangilah kaiku untuk memperoleh anak. Menyamamulu tua-tua ide to na tandra kamu tu. Sejarahnya Siti Hajar itu seorang pembantu tania to anak sekolah agama. Magi pale na yeleng agama iliseri agama dalam ngatin na tawe. Nasaba pengorbananna untuk salai keluargana untuk mursu agama. Jadi luar biasa tuh kau tolong pengajian isalai anak ya patarakan anak pataranakan anak itu luar biasa tuh pengorbanan. Nabi Ibrahim salai baini salai anak nalo mursu agama, maka dia guru takalisin almarhum nigi salai keluargana karena agama magamatuina salai. Nagama tuh salai Siti Hajar agama salai yang ni gang karena pungalatala liseki agama ilalang atinna Siti Hajar te yang namanya reko lino isalainya keluarga itu malino lonyo tuh itu te kalau sompok bapak mana kalau sompok kinro kalau Malaysia 2 tahun cinampok mi ya bajerang untuk aga duit te napa si tau si tengah maka de indo nak min yang kambukmu poliat 2 mega aga yalli maka dia kui dindo aga yalli nakada isak bola kadirati kungang talapi silap ba nakada motorok bawan iya nak gandek kok dia nak mengojek lo pasae maka dia dina cocok iya papa jamping tu kumacak sama motor lo najak guru adikna njuk anak solangi motor mewah adikna sejak guru maloting maka dia indok magi ji muasasai nakada masa kurang ngajar me solangi motor baru kinre je motor nakada napai bayangkan makwero nare sabak lino isalah yang jadi lino tutu jadi apa Siti Hajar apa agama isalah yang ni maka agama tu napa lagi bola itu jadi makanya ku ya patarana kang ya anak ku perlu ipagaji bali bola untuk tarana anak tolo pengajian makasih itu insan naringi pengalatala ilmu hikmah kepada anak kita kepada keluarga kita sini no masalah melebihi kadere jadi pengajian tayi tapaliharai aja titai isana pengajian tapi amalan kita dalam berkumpul membicarakan agama itu okutu monro nunda tuh hikmana asal 10 ki meringkadinga bicara agama tuh dena pasti pungalatala de majelis pengampunan dosa matengangi nabi tamak bicara agama angka tau pole mataruto tuda maringkali cuka pakitan nabi tamita yer tau pole tapi nasabak matengangi mak bicara nabi tangkai pole matengangi tuda maringkali paji mak bicara nabi tamak de mani tapi makat de toniro macawa-cawa nabi tamita angka pele sahabat perhatikan nabi ta surah ta'ala watunang kauna iyanu macuka-cuka pakitata sisana makat dek macawa-cawa ki aga pas sabarang maka dia bita watunang ka mengalak dak dosa nangkah tudan na maringkali bicara agama nasabari wita tak dan nak barutu dosa na gangkana capu na laba dia na pasti pungalata agama tapi bicara agama apa kata biasa maka aku kasih tabawan ustaz lialah lai puterai ipalaba kita bisa dapat kasih tiba karena katanya majelis itu bicara agama itu timu amode tapahangi tapi angka kimatong-atong itu majelis pengampunan dosa jadi aja tapambanang ustaz niga yang penting agama bicara insyaallah kaki aja tapi pilih ustaz maka dia dan sebagainya amo najina kamu je iya mo amu ya lemu na bicara insyaallah yang penting bicara agama insyaallah itu majelis pengampunan dosa membagi-bagi ang kabarakan dari Allah Taala. Jadi saya egang kana jorok pagang ke Pak insyaallah maminasa kau kapin rama sampai jangan serak
yang kau pacara aku berasal jadi magi-magi amu manicek dek yang penting angkai yaki gunang angkai maki gunur di ya kamalakangi apalat tu katoy surat tadi pandapi mangkadingai saya kedemikianlah subhanallah bihamdi subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.